mayam 7 spin manipur na taram roksari nasi impalgi Chingmeirong da laiba Eastern Motor showroom na ngasi Brezza gi anova launch toubiyu program ne adugi mawai na ngasi gi punggi solom namaga loina na e hodokgi thoronda maikum hangtokri mawai na atopa thorom sa mani haib tare doji maikum hangtokpa yengmina se mayam aduga review video happy samlapa gari gi review tang tawjarake mayam yengmina se aduga showroom ji contact number dum ai hapcharange nagomba isina book tong ngale ga du ai contact number je dum ana vega dum book ya gani ko. Hello, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Ngasi khoi Chingmeirong gi Eastern Motor da ngasi launching program ama tawgi khoi bitara Brezza sidi bitara haidre ko Brezza ka tang haire ko launching tawgi program ama ngasi pangse ada ngasi gari se color se angang ba maga adagi angau ba maga keno tawe maikum hang to pagi tawram dune je hang to ko mayam yengari ko ade somna kandana khoi gi white ni ko leje ado mayam ngasi je khoi gi mi sinman gi dana khoi review video je phadana semjaba ngamjadre aduna matang amu phadana nam semjarake mayam padam yengmina se ko asisina angowa white only Brezza, not Vitara Brezza. Gari se hapet khoi walk around tawjarake my look sanai hapetang yenganjarake look wise yengma kanda hanaga changes ti fazana laiba ure khoi gi mamangi keno design jema pura change sama fazana ure go adai grill ga je fazana changes ure adagi magi si LED je khoi gi white light ta habdare ani yawe go adai makha du fog lamp gi jo khoi gi LED di yaure adiga magi khoi gi turn indicator se jo khoi gi seda LED da hape go yam fazare gari je hanaga yema matam da adu magi same dimension ni dum oini go hanagi mai keno do magi DRL ga se khoi gi magi keno se sisu dum yamong ta vibe tare adu ga se da khoi element je khoi gi gray khoi dark gray da kitang glossy hoiba go element ama yawe mai se da go adu ga aya pet side lom zo pet usara ki go side zo khoi diamond cut alloy design je pura khoi anau ni yam bong kai the side ki mai clearing jo yam adum pak na yawe ko sigi kana bu sudum lai pak yaw gi ma gi hang gi stress tang moina tang shape ko go ni ko se yam na pak ni yawe ko body color da dum lai si keno se aduga si dual tone ka color tu ni se glossy black lere aduga asi anadi just only show gi na half keno ne sigi roof rail je go ado hojikti akoi functionable oi re have dare go 40 to 50 kg gi magi free loading tawgi dong sabale adu maning da lakko kanda smile lay maning gi je sida akoi gi pura akoi gi ka tare LED akoi gi maning de gi yeng da di pura akoi gi gari se dugi matik yeng yam nuai re ha tare gi eno gi looks to happy ka man ge da we gi Land Rover gi magi maning gi design do magi light keno bit madugi keno sangya sina indicator silai aduga backlight silai go magi si hanagi telem duga di yam sathi na kenar have dar yam phajab yam sathi ni hel have dar sini go aro si rewa pele re ade high mounted stop lem silai go ade ma si na koi spoiler yam na dum phajai spoiler je adu makha skid plate silai re aduga sida koi number plate una ba koi light hape go yellow da adu sensor yawe 1 2 3 4 sensor
support yawe aduga sida camera si lere ko backlight ke aduga sida smart hybrid aidana sida magi si thaise hybrid oidini ko hybrid ki moi technology sina bagini hybrid ki su moi kanaba yam lere aduga gari se ayeng bada khoi gi sigi maningi keno ju window gi magi keno se si ju gi kitang kai tare maya da khoi window gi type cha ma yawe hana sigi keno se keno lai tabi ko ada si requestions la lai ko aduga si softest fabric oire adu si all kano power oire adu si driver side si auto oire ko adu si sida koi gi magi lock to bu su yare adu si chrome finish lere adu si brown color da si yaure ko sigi je adu sigi silver finish black adum kana tawdore aduga cushion gi su dum yamna soft oine dum yaure ko adu si sit height adjust kano si lere yes start push button start silere traction gi adisina camera view maningi adigi silere screen loi udoni ko adisina headlight ki silere aduga sina heads up display ai tare moi siledi yawe ko sigi keno sileda head up display yawe adigi sina ko gi keno lere headlight control lere adu somna keno wiper control lere adu si magi display je adu sigi keno se magi display je maya ida khoi gi keno lai rego digital gi ba sina khoi gi keno ne rpm gi ne adu somna kan sina keno ne smart hybrid ki keno su somda le duga sina speedometer hai tarego adu me info adigi khoi se keno temperature su dum ulle ko mapan gi adigi keno su pung timing su lo yaure se da adu se da keno su le re si cruise control gi adagi som sina khoi gi display ji ko control si le re adu si keno se 9 inch ki keno la ma de keno se magi touch se adu ma si hana ga yeng buda adum smoothly keno tawa ngam me adu ga magi dashboard ki design ju yam phajare have tare hana ga yeng na matam ba adu ki matik mong tare hana gi dudagi premium mo yam steel yam sathini hele ko adu sida center sida armrest yaure cup holder ni yaure adu brake sida khoi keno su leire usb gi charging point sida pure ko table ki adu si ac leire yamna premium oibe hele have tare ko adu si android auto apple carplay loi support tore si keno je adu ga sina brezza gi keno sida khoi paidigi hana akoi gi sigi sunroof se hanan ba gari oidini ko maruti suzuki da sunroof yaw ko si se aduga sigi sida light yamna premium oiba hel have tare and glass si maning da su maning gi thong si jo khoi gi samana na mawangi da fabric na dum yawre softest side softest material adum setain hot ore aduga si jo khoi curtain yawre go yamna phajo feature ma hargade curtain dum yawre adu sida door sida khoi gi bottle holder 1 liter gi yawre aduga si su keno ne sida ja khoi gi armrest maya sida di yawre go singjar gi tong ne yam kana tore aduga sigi magi yam nungai ba maning gi khoi gi headroom je marang kaina layer ni go marmi seida khoi gi kitang cushion ba jaga khoi gi koki jaga je nang cushion le kitang wang khatle bu duna adum mi 6 feet pawdi phadana pham ba dum chalani go khoi gi ni room ga je bit uchara ke go adu headrest ore si headrest ore baina ma adu si headrest baina ma ore adum mi hum pham ba dum yarni go adu si ju maya gi keno ji hamo bi ju yam kana oiba oidi go adu maning de ju ac ben yaure ac ben yaure go adigi makha sida khoi charging gi ani pire ko por ani adu sida grab handles yaure ni room sim tang yeng che ni room kyam le dai matha gam ta hala ke adam khoi ni room su de mang kana pangi ko
aduga si adum mem ormni ko headroom so yam thina marang kai lei ko sidai da khoi khitang kusal laga ma yauri se sina maram mor ka khoi headroom se marang kai phagan bai tar adai mani ngi so mu sar ke sina khoi smart hybrid ana se thare ko LMG am phajai yeng ba is backlight ke LMG adi moi se da khoi black dark chrome na khoi loin ma kena tawe ai koi question na yaw ko tonga na khoi hamna bu hamna du su ya ni ko si lai si yeng diam phajai ha ba adagi boot ki capacity sam hana gi dum oir ni ko maram de si keno space se dum phajana keno tawe ha tar hana gi dimension do oib ni na dum samana na le ni ko adu si adum magi boot ki magi lifting keno se yamna leite haidi yam thiel ha ba tar lu de bu ko adu si da lem si le re hook si da le re ko si ni ada sudah kut paibam masuk jauh itu. Sir kut yani ko. Adune gari se aduki mate geng muda fazare. Eloji fazare hana ga geng muda. Am tina mong tare. Well ye silai de. This is the functionable orego. Ana oram da. So some so we request answer ya orego. Aduga som da magi keno hana sidi de khoi keno yaw mane makha da glove box ani yaw mane ko ti amatang yaw re arang kaina dum yaw orego. Adam seche daki dim pak na marang kaina dum lai re kambo ko yam comfortable ko na pamanga mani ko. The speakers the yaure Twitter yaure aduga sida khoi ambient light aigadra keno adugi keno su yaure ko chigi keno light ure ko rang de na vibration kam niktre engine de start to have hungry gari se ऐसे keno voice command control to bagi selera so selera so this mai tawi ko oh heads up sisina koi heads up HUD dine asisu koi wireless charging option support tawi ko mayam ngasigi video se swai sum loselage ado mathang ai amuk sigi details review fazana ai amuk purga laksage sigi di swai sum losenjarage mayam gari thomo tamda seat belt chung swedna fabiu helmet chung swedna upiu gari masa thor kandana so take care bye bye.